kesempatannya situ menang yang paling dekat ada pergantian tahun. Jadi paling tidak kita walaupun tadinya tahun baru Islam, tapi tahun baru Masehi. Jadi wasan ini sitonganna yang paling pokok yaitu kilalana atau tongangi introspeksi diri. Ya komakadaki muhasabah. Ya istilahnya muhasabah atau introspeksi diri. Ya kipak bicarogi ikapesa ialewe atau makada iranna atau tungangi. Ya, jadi sitonganna ia ko angka tahu tuli rana ia tutunganna rana kehidupanna insyaallah ia tu tahu madari makanja pakalinonna nasabak najagai alena. Jadi komegan nawanawai alena. Tapi angka mematohat desa na nabita maka daya ko angka umma kunasang alena atau matapak na dinis sangyonron na kumati atau macilaka gitu. Jadi iya tu ini wat dingiris sangonrong iko tomate. Ya nama tau matapak mo. Wat disanis sangitonron na maka da suruga garononroy atau neraka. Maka da pikwi carana nawanaway ni gare mapamula ki kalo lolattu mato. Kaya kami gado sa ipigaw na ya decigi. Ama ko miro. Na ini jamay di na mo kita lupay. Nah, dalam sehari-hari mana tinggal lalan nasi ulang ni maga kehidupan tak. Ya benar roh. Irana-rana maka dai ya nami kamu pi masalah ijama na ya decenge. Kagang kadalelena. Ni gini kita mega decen na ya jana ya na tahu salama. Tapi di kita mega jana na ya decen na itu macilaka na ya. Ya maka guru takalisiden reng almarhum ya kusiratu decen munasera pulo nasera jamu salama mo po. Pasti salah cik di moy. Ya biana rekome gay masalah siratu ijana naserami pulo nasera de cen ne sabara no. Na tu ampai ko ke sorimon rite namo anu cek de. Pikui carana nawat dinalah. Nasaba magai pengadilan di akhirat begitu. Angkamu isukuru kangi di umat na nabita nasaba matandre nilai na ko de yakibwa. Ya ko tomakibwa de cidi 10 nilai yang ipong Allah Ta'ala. Ia ko dosa, cik dia kibwa, cik itu nilai. Makiro, yan riasa pamase. Jadi itu angpai pong Allah Ta'ala lagi pamase. Nah ia ko tome salama, kak dua lala to, onak makade kumatana ijae. Na maringat decenge. Peko carai na to salama. Dua kemungkinan. Ia ko tanya jae mu kurangi, decenge mu tambai. Gak apa miro. Kepada kotomatim batok kiri kanan. Ya komatana isa belah kanan. Ya kotomelok ini mani komeki patanaki sebelah kiri. Ilak gagi ya sebelah kanan atau ya sebelah kiri itambai. Ya tu ampe oko agama dua. Angka ya satoba dengan istighfar supaya kurang ijae. Angka tu ya beramal baik. Ya tu ampe makada wa'at bi sayyatal hasanah tamhuha wa halikin nasa bihulukin hasanin tutui pangkau kemajae nasimoy pangkau kemadece tongkoi ya kong kagaga ya tongko katata tu 5 raja patongko ina ya tongko pak dia na tatutu ko dia na maraja betongan na ya nang katau pura makibwa anu masalah cik di dosa tapi gau usahakan inagan na 2 dece takibwa kamakiro. Ina tu ampai tau pandritata selalu menginginkan kita menjadi baik. Nairu ya sange deceng aja tabatasi maka damas sempaja patay na yasang deceng masidak kapatay na payasa deceng de. Yero pesange pape deceng maka ya namu yilaw daw ng itaw Yan tunang kamapak guro ng itaw pandritay maka da ya ko bunga moto ko Talu tahu bunga mitay ilo daw nga manang. Bunga isalay boleh nang kataw ye wasidu pamalala ilo daw nga ngi.
mudah kasih nang kadale na nawat di masapeda. Gitu. Angka tahu hita mak balu mudah-mudah po kasih tas lempo yang idale na mamagi-magi na tarala balu-balu na. Angka tahu isa joka po tapalampiru muruk na tapadisingan. Talu tahu bunga ita ilodongan. Ya rumagay sitongan na rewolok kuidi iro. Nasaba angka ko iya metoro agamata makanjan nasaba makadanigi-nigi milodongan sila surah salana na iya rupa dongan iro nilawero denis sangiro tayo lodongan malaika mangilok kupong Allah Ta'ala. Jadi malaika malapor kupong imilaw maka talituy po pada nilawang iro sila surana. Jadi itu ampai makanjala da to ko ilaw dongan itaw Ina tu nak ada guru tenang katau milau do sogi nade name sogi bali bola mo milau do ga sogi mereka pamilau do ga kuiko itu iya jadi maka ta bandrita yan mo milau do nade name ro bararte ing kalaway ko pa do ngamu tawe na milau do nga wangi pamatu malek kuiko malaika pamilau do nga ko yo puidi madari besa mo tilau do nga bali bola ta sogi kada po tapasogi bali bola ko iya ni may makukuha na sa inyo bali bola. Jadi itu penting ya. Jadi saling mendoakan. Jadi, itu salangnya ka makita itu ampai di salangnya ko to siruntu tapaya may matutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yero, ya matutu ko to siruntu tapat tumabere salang assalamualaikum. Magdo ka assalamualaikum. Assalamualaikum. Kadaki epong talingi assalamualaikum warahmatullahi tamasaybi po wabarakatuh tapak barakah kang ipong natutungan. Jadi itu ampai ko to sidup patay beresalagi. Tapi makukuha kita lelem ni mamota mabola na tay dito na beresalag lelem beresalan na. Maka na assalamualaikum. Jadi kadang-kala itu dirubah. Kemudian ini kan muhasabah. Usahakan ngigare Pak. Iya je tumakanja kotomelo matinro. Iya kotomelo matinro kode nagaga puramanan ni baca pak dongan sebelumnya matinro. Pak megay ka tu pak dongan kotome matinro. Ko parenta itu mapamulay mak jenne. Mak jenne jolo. Puraki mak jenne ibaca ni bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Purayero ibaca ni suratul Fatihah akapa Allahu akatallu napa kulong subrat bil falak akatallu napa kulong subrat bin nas akatallu napa alif lam mim gangkahumul muflihun napa ayat kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa tengana tahayya ilatu capana napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah kapitu napa alhaqumut takasur kacicak napa la ilaha illallah kasiratu napa subhanallah katalu puluh talu alhamdulillah katalu puluh talu Allahu akbar katalu puluh pak mage iya makanya nasaba onrongi kotomelo matinro okon itu latihan ngamatenga nasaba makadame matina bitta annaumu akhul maut iya tu tinroe masila surang isi bawa amatenga jadi yanang ka tu tau melo matinro iya na tu onrok tu kotomelo matinro ina okon itu ya guru itu ya sange amatenga iya na tu ampai angkalalo tu tau pandrita makada guru amatengangi pak itu tau matinro itu mako tu cuma ini ya matinro iya nang katau matinro mangkang ulurijang nasai matinro tomate ni itu jadi padahal sebenarnya iya tu tinro makan jala dan apa iya tu tinro itu angkat tu tinro makia pelang jadi siaga tata matinro lai hitungi masa pajasunna kega yaro nareko angkat tau makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masam pajam peni jadi siaga eta tak matinro seko tireke masam pajasunna itu tinro makia pelak jadi makada meka matinro masija bije tate isi di matu tate dua moto nama tahaju
Tinro na tau make itu Pak dihitung sholat sunat. Ina ro tinro make pala nasaba tidur untuk ibadah. Iya ni ko makademi tinro masijak supaya moto manonto Pak golok matu salah ya de na padero. Itu si salah. Iya nyon na melo moto iya na tu ampai na mo iya tu ko ramalangi na mo tinro na tau itu ko ramalangi aja tak kada waktu mapuasa na mo ramalangi itu makia palato na sabab makada moto masih matinro masija supaya matu moto mandre subuh. Jadi ia na tu tinro na tau make itu terhitung masam paja sunnah. Jadi aku patakjangi matinro irekengi masam paja sunnah patakjang. Kemudian yang kedua tinro yang make palangi tinro na tau mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah. Kegayasang pure masam paja tahajud. Nama tetek dua ni na selesai masa tahajud atau tetek telu. Nah misalnya setengah na 5 na tama subuh. Maka da mejo matinro-tinro istirahat mata koki sa di masam pajang matinro istirahat untuk masam pajang subuh ireketo sampai sunnahnya tu itu tidur ibadah jaja tak kada ia tahu matinro de gaga de ia tu tahu matinro wat dia tu makia pala napa ni de tu gaga dosa na te ko matinro engka ga tahu matinro madosa de gaga dia ga tahu matinro mak beli nalanya tapi aku masam pajang itu wat di madosa maka dapat kuyasa malampe baca na imangin atau 5 seming betul na roko no apa cau ni teto termasuk itu jadi ia tu ampai tau matinro ini atau tau deka dosa na ia na dia na tinro te wat di mapuasa ite wat di sama dosa tuli ka jili-jili sini na ada na nontong imana na itamanan makiro jadi itu ampai tinro angkat tu tinro makia palang ia naron na apa ia ko tomelo mak deking ais na megay gaji umur tak dengo ko tinro si jangi matinro ko tate aserawan ni tatinro na tate apa pitoto na ruah tu jangi tereke ni gare arwah ki jam matinro sotopa tate si di matinro si setengah na pilih manoto yan ang kataw mako tu Pak tate serawan ni natinro te papi setengah 5 manoto matinro ti ko tangas soilat tu areweng ya kon na 10 na taw mumuru na 20 mi ruwa taw tu megang itinro na nanya tu na iya itareke ni gare jadi yan tu apa masyarakat dena siaga na reko sampajat tami terenungang dena siaga palana agan sana dena siaga tanah waktu ipake makasibiyang dena siaga pada nak masa paja mangaribi ki natali mami manne pitu manne dena siaga waktu ipake masa paja namu ya lo pitu manne de to na sampurna madar dia kajili-jili paringerang masa paja ni ngerang sandalana barasingan itu nasalanya ro barasingan di katokotannya sampajar ro ini nulis suku ini makomi ro jadi iya kotannya pakasi bilang bantu kiman rasa ki yana tu nakada nabita dega ga tau tama suruga na saba amalana na demeto baja ganna na napai do cile ipasire ke siba mata matu siba mala capuni itu jadi yana tu ampai maka da usahakan inang kapakasibieta manenungan namo tomate tamato pahalana kaya gananya ro termasuk ilmu yang dimanfaatkan pasidakata maka itu ya itu pasidakai madu pedupang angka pasidak ke cinampak mi kaya gasan pasidak ke cinampak ya ko andre 40 mesona jadi Pak Galunge Pak Dara ekomelo ki salama aseta apa andre ni itu patapula sona mah kami tu tomato tariolo melo ino galunge mapamula mabaca dongi na pandre pu ima Pak Nasawai manyama ku pu imang ipandre Pak Jaji donna itu melo si matu matanang mabaca si na iya binebe de nagana siulang itu pura si matu ya tu mak baca si mandre sebaru mak baca si mesino galunge mak baca si tongan na ya tu patolak balami pasidak kami nolimi imange mak baca na dongin na panandre andre na Pak mancaji Pak dongeng ni mancaji salama iti tegere mak galu de na me garacu na pake
Nadumpa sena yo pumako ko atau hais. Angka mana ni rupa na racungin na deje na may jaji. Pak namo tau kasih de to na nilaw do. Ya biasa to kasih milaw do. Maka da kung kanya sebe nasa. Mamagi-magi kasi nasalama asin natin na wat dito loma daros ng katilulungan. Ya makoko atau kasih ko lalo nasa nyanyamar to sugi. Apa makadam ni nyanyamar to sugi. Tak dengi pak dongang ni. Itu saling mendoakan. Yaitu ampai pitu tau kasiasi milau dongang ni nakala patapulo tau pandrita tu. Jadi sapa kio ko kampung he. Ong katau de ganakna. Etani purana mak bay ni malakai na de ganakna. Eta suro sapa tau kasiasi pitu ko kampung na sidakai ko jumai. Napa tasuro milau dongang ni. Apa pitu tau kasiasi milau do ko jumai itu nakala ko patapulo tau pandrita milau do. Yero tasidakai tapi talawi bolana ceneki sampai kado yanu tanya tau madareke ya pak makatoje te katau madareke ni kasay gagagan liwat dareke na itu maka ballo bolana to limelo elek bantuan indok dareke ni sananya tu penak din nami de nami ganna kami to tau makotu pak cacapu kolino itu tau makai dareke cacapu demeto iya jadi usahakan aja tak dareke pak iya ko mak dareke iya ko meki mak dareke ko ki ko ngala taala mak dalari marani yang tu ampai kong ka masalata ala ki wajen ne tasuju masampaja ya teh mak ko kong ka masalano ko mi Facebook na taro apa tama panoki ko statusnya aga nasa aku menyesal Aragi makada hatiku pecah. Wah, napa na tari gambar lope-lope repak. Kana tahu mak puji mak gagu nasa sabar say. Wah. Iya nah. Tapi de tora ko ibu-ibu muslimah na pasitanga de. Iya. Banyaklah beribadah kepada Allah. Itu penting. Kemudian mesti to angka ibadah Pak Bu. Tapan nenungang. Termasuk yang nak salawat itu, salawati bil kulub. Kita baca-baca ya roh. Mas sering-sering kita baca. Aja mau talandai makanya untuk beli bola atau malasannya beli bola aku boleh pengajian. Itu karena beti sarapa. As-salawat ki magi. Ia tu salawati bil kulub Pak Burah. Ia ko angka tahu tu 5 kali lihat papenak dina, madari bak barab barona, cede-cede tak sela-selang. Kata mako tu. Mandari mak barab arona dia namanya matindro abu mimonina gaga tak selesi ia tu tak pakai ia tu tak baca-baca tibil kulub ia tu Pak Burah ia tu untuk watakalewe kan wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari ya lengi cahaya kilalanna atinna jadi ia tu maka jalan dah ia tu salawat tibil kulub betul kan nak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ir baca-baca salawat bil qulub Pak Burah ya tu. Ya kong ka anak ta masam-masam ya naro ta baca ta sapu-sapu luna Pak Burah tu. Aja nih pala bawa maka dia ini pakai ke tolong majelis taklim Allahumma sholli ya kok kipalana dia nak pakai justru ya mimpai Pak Guru kina sama Pak Burah makiro pada ilo na tu ini ustaz se pada ilo na doktoro enalemi kadang ka Pak Burah he resep nama ko ye lati bolana de nandri de na sautu ya makiro jadi aja tala bawa ngiro tabacai ya ko masam-masam mangi tabaca ni ya ko jumai na ta ko masam-masam mangi baca kapito ko we na patawarung na patinong ang katoto to biasa bawe loko sa de na mimbara ko jumai katuti wairino na taro ko sa de na mimbara na mode tabaway ya banaro ko jumai na kato batako masigi tabaca niero talay Pak Burah nanya itu na pake to padre terior akapito na baca salawati bil kulub yan ang kataw nasale la salah sama kalilyang ni makada istilah la sa silele
maka dia ogi na lele samo-samo na sangi. Iya na rota pake. Itu salawat bil kulub. Itanya salawat sembarangnya tuh. Taunakan nastaro laiburai okko nabita. Salawat bil kulub itu. Jadi Pak Buralada tuh. Ikong katau mangilu-ngilu tuh maga madari remang anu tabaca-baca ya ruta sapu ilawi barakana na cici Pak Bura. Itu di bil kulub itu. Aja nih baca bawah mau ini ya alami majelis tadi. Allahumma salli. Dia kan kena baca kalau letih bolana. Itu jadi tidak itu obat. Itu ya Bu. Iya kau mata kotak kau kasading. Kau mata kotak kau nak makan deh makura-kura istirahat nak. Ya begitu pakai. Makanya itu setiap muka di macarama biasa pakai dua tuh. Itu kadang itu doa. Magai nasabah itu untuk fisik kekuatan. Nasaba mapamulay atie PCA na muray manang yan to. Di makura tu salawa si batu-batu mana kecuali itu nalamanat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Tibbil kulubi wadawaiha. Atie. Lasana atie Pak Mura tu nang kata tu toli masuk sa papinandi na kumadece ngita we lasati itu. Itu tak baca. Pak Mega Toje itu tahu mapostingi makanan teh lalu warung teh mandre. Na foto ko HP na panapinde tapo makalabir dia tiyacang. Melo siya tiyacang mapindre andre. Ternyata we melo yacang ali na malasati. Jadi iya, baca itu Pak Mura itu. Angkana nak makan doy kudang ada. Baca itu nasabah ada di situ wanuril abasari. Basarun itu tania pandangan, itu pandangan batin. Iya komelo iya lete atajangan papinat di betongan na magampay sa makada ay kasat di makalileng. Biasa tuh. Tapi anu makada yung kasat di makalileng makada ternyata makuye. Itu sebenarnya wanuril abasari. Jadi itu salawatannya salawat sembara. Cuma kadang ini nasabak mabiasa na din irisa ya ipa ko mamiro. Iya. Irisa macan ringilakai ya wadi irisa gara-gara ya tuh. Itu wanuril abasari itu. Nelengi isyarat maka demagi je na makalileng. Yung itu. Jadi itu Pak Dong makan jalan. Masalahai makia palang manci Pak Buratoi. Nah, iya. Tapala mana moto? Tapala ibu yaro kemudian amalkan. Meki matinro tabacai. Moto ki matu tabaca-baca yaro. Iya ko mani tasapu-sapu ko leta. Itu obat. Iya ko matakko ka. Iya itu sering saya pakai itu. Dengan kalimat la ilaha illallah Pak angka berakat nang guru Ki Haji Fathudin Sukara almarhum almaghfurlah. Saya pernah itu biasa tanda-tanda guru tak makadaka. Weh, detoro tamatakko ustaz. Sudah guru kasih. Detoro tamatakko ustaz. Macam ini lo macaramah. Lo toni mangantara jamaah. Ilatu ki pesantren ini lo topi mak bela. Sudah makro. Itu tamatakko ustaz. Nasang angkat tu Pak Burah. Agustus nasang la ilaha illallah ibaca kasiratu Pak Bure itu. Saya ingat sekali itu kuka rukulan na pesantren imun na Pak Guru. Ada baca la ilaha illallah kasiratu ini akan ngimali Pak Murah. Ya ko cakaru dulada ko na cinampa mo me matinro na mo si tanga jamu matinro ko mo baca la ilaha kasiratu na pakolyu yang penting pure tak de peringaramu otok no na mo de na matinro itu nama siang tu pasal na guru tak. Jadi dia ternyata ya rona pakai. Jadi itu guru tak tuh jadi besok pakai itu. Eko si sabu-sabu ni acaraku. Tasi minggu dia istirahat 20 sona dia istirahat. Pakai ni. Itu apa iya ko masuk macara mana ko masuk lo Kalimantan lo maga mandari jamaah siapa aja makutan mandari tetesi dini dai panak de to liang kamu pi makutan si sele maka dia ko miturusi kurang istirahat tapi barakah na guru tanya bener dak upake jadi kadang-kala itu ko liu-liu kak masalawa la ilaha illallah baca namu cinampa namu ko mi kandaraan matinro biasa ko pasawa matinro cinampa itu ternyata obat dan saya rasakan betul jadi ngerala dero na Pak Guru ngak guru tadi ya mero maka de mandre pitami mandre kada ko mabela ni tu ya ko pitami mabela ni de memang no wan repetat jadi itu saja jadi nang kapitami ngoko agama makanya termasuk itu tadi
Pak guru nak terbaca salawat tibil kulub. Tuh makan jalan ada itu. Tapi tanya aja anak pokok tahu matau aja mako pokok. Iya, jadi itu penting. Kemudian saya wasiatkan begini. Ia tuh sitongan amala pede rahasia pede makanja. Amala kecuali sampai perlu dia nama di subuh. Sunnah itu makanja subuh. Angka tu amala maka mesti apitang seka apitangi seka aja tak ada melo sia tu mati aja mapasu seka de tapi tangi tapawi maka ada seka yana tu ampai waji apitangi haji dia nama mereka apitang seka dia nama apitangi sampaja perlu apitangi ia mi sampaja sunnah makanya aku makali cubu ko idi minapuang misang makiro yana tu nak kada nabita makanya tu sampaja sunnah kokui boleh ya sampaja perlu ko masigi apa ya kokui boleh dia kata mita ki cuma maraji mi jama ko makundru-kundrui pak ya ko kata pura masampaja ngisan ade na sampaja sunnah ko masigi na rewa law bolana ya na latu bolana na sampaja sunnah tau makanja-kanja tapak na itu tapi aku latu boleh dari itu makan aja bawan. Kita payah tu aja bawan. Pelai ko matak ko ni malala melotoni manre melotoni monoto nasa aja na jolo sunnah.